BJP की MLA Taranithoi disqualification तौनबा Congress MLA की मिहुत सिंगना इंडिया की प्रेसिडेंट तकसिन गदौरी ngarang राष्ट्रपति भवन दा Congress MLA सिंगी मिहुतना प्रेसिडेंट के उन्ननबा अपॉइंटमेंट लौनबा पिसिनखिबा अइबा चेरोल रिसीव तौख्रै पिसिनखिबा चेरोल अदुदा AICC in charge Manipur Vakt Charandas MP Malik Arjun Khars MP Ambika Soni MP Dipender Singh Huda MP Jairam Ramesh Bibek Tankha Sakti Sin Gohil amadi atai MP kyana khodiek piki hiramasi matangda Manipur gi governor dasu appointment launaba hotnabada governor gi maikai karigumba wafam amata phongdoraktri hairi parliamentary secretary oina hakiba BJP gi MLA Taranithoi gi mathakta disqualification taunaba taksinaba CLP gi luchingba amadi hanagi chief minister Okram Ibobi MPCC gi president Govindas Konthozam amadi Congress ki MLA kaya hauzik Delhi da leiri nakal amaromda parliamentary secretary Taranithoi disqualified taunaba Supreme Court asu chatkani haina Manipur Pradesh Congress Committee ki president Govindas Konthozam na phongdokhrei hiramsigi matangda Tom TV ki editor Jit Ningombaga Delhi da leiriba Govindas ani gi telephonic conversation ama hauji khoi maruina khoi Congress ki team na hadi Delhi lerega parliamentary secretary Taranithoi disqualification taunatangda white ki president unna ba thorang towi Delhi lereba khoi MPCC president namu Govindas ti maruina hauji Lariba team si legislation kaya mo lariba si adu ko gi bar ki president unna ba khoi thorang pakat pa lerabra kari lari kam phum le thambi khoi huji ga sidala le si mi tara mari tara nga mo lai ado khoi governor ding si Manipur thokre ko Manipur ban lagi the governor unna jage haiba si governor na unna ba pi rabanina khoi Bharat ki Rashtrapati amuk unna na ba khoi kan hona jari asda koi Congress ki leader haibadi Rajya Sabha amasung Lok Sabha gi MP trying to ina soi tawraga forwarding letter ama aduga koi Congress ki Manipur gi MLA koi taraga ni thoi tarang loina soi tawba koi chithi ma ngarang Rashtrapati bhavan da pi re madugi makoina receive tawbu gi se so koi da leire aduna Rashtrapati se hoji se out of station oiba out of station oibanina tang tara manga mande no misida ma si thungani haiba tang tara manga si makada akoi appointment si pirakane habagi thajabadi leite aduna tang tara ni pan thawbu manung akoi pirakadra haibagi adwaina thajaba ma leje adu akoina president da haje gadori bisidi kai no harga governor na election commission na makoi opinion du communicate tawla matung sida governor na dum thamjillaga thama ani si thamjillaga leibase masi karigino haidana khoi se anta hangjage dana haiba phawbada akhoi gi madugi right ne haijariba MLA modi governor university right ne na whether governor na maduda magi opinion akhoi de pirakpa do ka sukai de mana ai na khoi de phunggo ning haiba sukai de at least the honorable governor should meet the state legislature madugi akhoi gi right sima mana curtail tawe masi is part of constitution si mana curtail tawe masigi akoina numaitaba masi mana constitution gi proprietor oina leiba ain bu ngakadoriba bharat ki संविधान ngakadoriba governor duna koi MLA sing phawdu unabidre hagna akoi राष्ट्रपति do wakat kadori राष्ट्रपति adu gi akoina kodong sabadan dang akoi lawgi yana leibani adu gi marak sidana huji kari development lai yana hang gi du gi Pofum pijage marak sidana ngara ngakoi pung nipan 7:45 tagina 8:30 phawbada akoi ye lawyer oimiriba yamna ladet lawyer Kapil Sibal ji akoi unre adu Kapil Sibal ji akoi unaba matamda governor na maduda kaminna governor cannot sit on the issues for longer period haibadi akoi gi matam tenure si 5 years ki tenure ne 5 year ki tenure si loyam dai du thumung gi wakhalama how the sarkar ni same matam da so I ne yada mong governor seven gram ne do and the single largest koi majority or the Congress invite to we mahuta makoi BJP da only 21 khak le 28 le bodu hondo maka 21 le the sarkar seven le ne riba aduga Congress ki MLA ama oina akoi minister oina wasal lo da governor du yari ne ame propose na dalsibo this kind of attitude of the honorable governor never happens in any part of the country.
हाँ नंग रिजाइन तौर नंग MLA वासक तौर नंग अखोई कैबिनेट नंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यागनी हागदमनेबा कांग्रेस की MLA BJP की सरकार कैबिनेट मिनिस्टर वासक मकाबनेबा अखोई हुजिक कपिल सिब्बल जी नो चुमी गवर्नर की मथक्ता कोर्ट ना मकोइदा डिटेक्ट तब यादे बट कोर्ट कैन टेक डिसीजन लाइक नसाई कांग्रेस की MLA मना BJP की सरकार वासक लगा मिनिस्टर ओइलर मदु मकोइदा खांग ngамदना कोर्ट की मा संगनो मा मिनिस्टर ओइद्रबनी मा वोटिंग राइट लेद्रबनी असेंबली कैन बस संग यारो इन थोरै इनेबा इट्स वेरी सिंपल हिस्टोरिक ओइबा अदुगुंबा कनोमने अखोई जजमेंट नमने ना अखोई हुजिक मेघचंद्र वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की केस से मसी लो रिफर टोने द सेम वे कपिल सिब्बल जी ना हाबी बसी अखोई सुप्रीम कोर्ट अखोई चलनी अथु मतंदा इफ पॉसिबल बाय दिस वीक अखोई सुप्रीम कोर्ट अखोई केस फाइल अमुक तवरनी है मान अदुमाइना ताकपी रहे बदना होपफुली मतम लैननबा मतम मांगनबा अखोई ताम सी लोइरमदाय दना ताम सी लोइबा गायबगी थबक कॉन्स्टिट्यूशन को गापगी थबक चतदबसे मसी अखोई याम कन्न निंदा तवे नै दुमाइन थंदनी ओके रसिलकबदा अखोई मसी तंकी लेव खोंजों जी माइ पाकनी हैबगी आशा थंबी ब्रांड नत्रगना अखोई yes democratic country basically rule of law ain sason to balai ba nei asida akoi mai pa kargadi ain leitre logu de so kai ba leitre ba profit office of profit si yaad hai hajna hairi bane ba aduga high court ki judgment non pi yembi na high court ki judgment da hai si the appointment of parliamentary secretaries are unconstitutional and illegal hairam neba constitution na yadaba aduga ain na yadaba pot amani na thu omneba adu targadi we have faith on the judgment of the Manipur High Court, and it has to be respected by the governor. Okay, thank you so much.